Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai pi baro kini longki khobor bam takasngi. Ka Dr. Ampareen Emling do Menteri Sarkar Jilla ka bapat ya ketenat ka kot ka khya kala lejngo e ka kong Phaltima Rani ka badang sa mentah ha ka jing sumar ha North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences mau diang. Ha ka jing lejngo ka menteri ka kot ka khya ya ka longkmi Phaltima Rani kala yo ban aimen sim ya ka te ka longkmi bakan kot kan khya ka long bala sha len share haban da biang hagi pait ba berki social media ya ka rukam tre kam ka kot ka khya hajula bakam biang kham tam ka Ganesdas Hospital. Na kaliang ka dorbar maulin deb kala deb shim khya ban penher shithi ka menteri ka kot ka khya. Ya ka kong Ampareen Emling do Lasan Rando Director ka Negrims u Dr. Nalin Mehta ka Dr. Wan Salan Shulai berkihe ka te ka hospital ya ka badon lang unong yalam kinong reb uba Alfan Bird Carson Tiu. Ka jingnet jong ka Dr. Ampareen banyo i markmat ya ka te ka long baladu no i khulung bat badang sya sumar hadin baladep sei uternia su na ka met jong ite ilong kemi. Kumban syupen kan mau kate kalong kami ka Leit ban sya sumar ha Ganesdas Hospital lau mali na ka benta ban kha khulung men ha ka arphuprat rek uya yong da ka jingbtha ki doctor ka PHC Umsning Ribhoi district ban sumar no shashilong babiang ki tiar bat ki kor ki bor. Na kaliang ki bahayeng kilapan kunria no sya Nazareth Hospital men henen ka artrek ujimang ka basngosi kalong ba ite ikhulung ilaklat no. Ka ka bajapat ya kate kalong kami ka basyong basa hamaulin deb Ribhoi district kala sya su ternia ha Ganesdas Hospital hadin baladep kha. Hose dukut no uternia usakut no ha kado hadu baklemla seishu. Kumta kibor penyat Ganesdas Hospital ki penkenria kerki shanei grims. Da ka jing ya uternia hakpo barkum juru ya ka jingklat no ikunung na ka jingbam don ka koring mensim ventilator ka long ka jingtim pat ba ya ka Sarkar Jilla bakamla ban penbiak ya kitiar kikor. Metakasni ban krek ya kajing ja jong ketu kajing dukut ternia akra met jong kami itu kilong kami ki bawan sya suman ka Ganesdas ban krek ka teng uno jong Phaltima Rani di ngasupa patip syapi ilat thai ko ba kami kajing ja ba dukut ternia akapor baki operate ya kini ki complicated issues ki long kmi ki beyo ya kini ki high risk pregnancy kandai ke ege bejatang mentah semumat kumbang asmutu ngano director jong kani grim sebat naki nai director MI naki doctors la jong bakuk kini ki jingja ki juja ting te ke ege bejaka long ba hadin ba ilong kmi ila dep khai kun jogi ipoi syaka recovery tu ningkong shwa ikhlung kadon khandit ka problem nadu ka bakha namar kemla ban ring sim ba kadon kata kajing sakut tu kata kacaklian ka jabo ombo kasi medically pediatric ong kuta di ong da kumai pan tinrei ita ikmela ra syaka recovery tu rei hadin ka tukat nikor syam ba isdang ban yo bleeding kathe aslam namar pakadon ka problem nanta kacakar ba kaya ini long kami jugon hiki high risk pregnancies nadu kas kapor ka ba ikakon maningkong baan balay ini dikon kasam tinang ta la shemba kata ka bleeding hap manyalam yang ni isapok operation theater ka ba doktor kapor Ganesdas kilale tiki sedang bansu ya kata ka jing bleed jong kata ka jakar kha jong i bat lap ba hakawai na kata ka jing su dukot utaun ternia bat urung no jelang sapo tiki doktor hanegrims hapo Ganesdas hadin bakim lak sai shu ya ka jingdon jong utau ternia kim shimle jubor ya kata ka surgery ki khang no ya kata ka bun namardon kam ya kata ka machine ka baong ka imaging machine ka ba ka Ganesdas ka patla mandon
Don't come ban yalam ya ki patient shaka away pat ke hospital but nanti organisasi kila yalam ya i patient support migrants aka caka kaba kidon ni kata imaging machine but la le ya kata imaging machine la lap yu tau turnia om ba udon sejan kelai ne sanu udon bet haiti caka kali aka to ka area tu but ki doktor hadi clips immediately kila ya shaka operation theater kila le procedure kila weng yu tau ternia, mut ternia, dairu ternia, mut ternia. Laweng you, but ini patient mentah, ipiang, ipin, kila ice nam kampur ini, nama kalau sebelah, tali apa di place kata Islam ni, di ngala iyo banyak syong banyak kana ber itu. Di nak pakai kubar bapin penbret kata kat ni, kata kacang tempat kubar ini, nama bar kumpul kalong, bar kumbala buka. Wakila kai port kadon kredit kijing Japan dinga kum kam minister ngala shimchai ini bantala wan bantala kwa tip chip bat kermen ba ini company innang yo bor bat iklan kalong posisi ni pai ba ji sembilan di bayi di hasen community jingdu no itu nung na du port ba kajing pamla tapi bantuan se dikit waktu yang berkenaan dengan semkan banyak cuma hadis yang berubah hadin badep ke antibiotik dos juga ke baksu injek ilana banding sinin bayi kamru ban kmi bahaya ladi ban pet bahaya ladi ban nomlek kiai ban kam bad kumbang UI mentahi hangni kalong ben ba kasai ba kamdon kanu kajing baklah kum kini kijing bakla kijuja akapor balik di surgery sekitar bape kijing syaput kini bape di ni nakaliang kejungi ila yawan kedui ila express road ya kijing keban kejungi mangila yo penekran ya kanan kakam don kendek ki problem obviously kijing siu nomor bindon NHIS yang paling benar kani katai tinggi layak keren buat pinong penyanyi director Joko Films buat mention buat kinyarap buat pet buat kecindut kecil